Okay, first request, bukel. Ganteng around. Natin, ore adayo. Una. Tama. Nupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna nabaga jay bukel, bugbugayon. Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, okal. Nuna tangken jay bukel, ay nyug kayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ibong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikog dayta. Numapis it a bukel, ampas dayta. Nagatukas na di aso. Nukuri bet a bukel, pasas dayta. Ngem nu sunggar a bukel, mungay dayta. Nuna uneg a bukel, mani dayta. Sa bali mo ti text line tayo, social mo ti cellphone tayo. Barbaro? Kita Bayan. malay. Pwede kang mapal sa barbaro cellphone. Okay lang. Ado priority malong ang ada iti cellphone. Ang ada kita hero nga kwa. GoPro. GoPro nga kwa. Sika, ito dati Camera. asawa mo. Single. Tarad. Nupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bugbugayon. Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, okel. Nuna tangken jay bukel, ay nyug dayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ibong dayta. Nunag kuti jay bukel, sikog dayta. Numapis it a bukel, ampas dayta. Nukuri bet a bukel, pasas dayta. Ngem nu sunggar a bukel, mungay dayta. Nunag uneg a bukel, mani dayta. Ako na. Nuna unag. Ngem nu sunggar a bukel, mungay dayta. Nuna uneg a bukel, mani dayta. Palastok sa lang. Banking at the microphone. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found
untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Pasyara Jem sa paila ko matag kura Jen ang hakti account ko. Konana ni Rom Galyandes. Nahak na account mo? Oo, account na Facebook. So nga sa paila ko mga ano tag kura Jen naghack. Lalipatan na lang password na lang ako na sa... Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Wow, 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 makatang, wow, wow, wow. Ako ka medyo na. Ay, wala Okay, na. as requested by our kabsat. Stop na po kawen. Datang nga sa kubanit ng kamarikrik na kansyunan da kang arod. Ilalay mo. Sino nag-request eh? Ay, ito matawag. I-silent mo. Di daden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy pusok, di mo inilalan na pudnong ayat ko. Karin kanayak inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amuk anak kabasulaken ka. Di taden na awan nagpasulag, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy pusok, di mo inilalan na pudnong ayat ko. Karin kaniyak ingkatin alikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amuk anak kabasulaken ka. Di taden na mawan nagbasulak, taing paay ko amin a kabaelan.
dagiti arapaan. Yan nakita da ka kano talaga GSM. Hilux kano tilugan mo. Talagang mo dapat. Damagaman, so di kababay ko, di lugan, idi nakaparada ak. Toyota Hilux ti sakay na. Hehe, gana na. Idol, bati man ni father ko, Jojo Tulay. Tulay, to'y San Jose Quirino nga naka-indayon. Wow. Idi, Hilux mo lang yan tayo. Pasyaorat kami mo na dito ay Manila, daan Team Sally Cato, ang Team Eileen Dizon, ken Lolam SP Pasyon. Para J Baby Ken ni Neneng kon na na. Patiwad ko na niyo. Pasyaran man ni tatang ko nga madam nga agdengdengeg dito ay San Pedro. Ay si Pedro Galano pala. Dito ay Santa Visitacion Tumawini. Kuno gad dayo. Ita din ang awan nagbasulak ay naramid kumet amin pagragsakan. Nyamaniyat insubad mo sinaktan laeng tuy pusok di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kanayat inka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y ti ser-serdina nasamit alangen-langen ta awan amok ang nakabasulak ka dita den na awan nagbasula tain paay ko amin akabalag dita den na awan nagbasula sikat ng pildi ng waswas ken ni ayat. Nawisan na rabii, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, parukong kod natulbukan, pinilit mo aniluktan, kapulaeng tapintas mo, apagiing napalan, di un-una nga aldaw, king karin pa'y kaniyak, amin tuwa babaru, ikan tumakiin ngayat, idikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybay ang nakun, tenganay itidalan. Of course, kung na dito ni Manini ng Abel, papati naman ni ipag ko, Judith Lim Flores, birthday na tata. Okay, happy birthday Judith Lim from Ninang Abel Bartolome. Namisan na rabii, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, barokong kod natulbukan, pinilit mo aniluktan, kapulaeng tapintas mo, apagiing napalan, di un-una nga aldaw, inkarin pa'y kaniyak, aming tuwa babaru, di kang tumakiing nayak, idikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybay ang nakun, tenganay itidalan. Na picture mo, Mantay pa. picture mo pa. Nagaduwar ng text na eh. Pwede makita niyo contact number na ano ka.
Ninang Danny of Hilo, Hawaii. Here's something for you from Kapsat Cafe. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. Sino? May pagpagamit ha? Sekreto. Yeah. I want you. Sino nga ron pagpagamit? Dalawang sekreto. Oh, ayan. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Thank you, and thank you, Ading Kathy, kanawag na ng Lisa Cabal. Yes, ni Kapsat Kathy pala de jay nag-request. Ako pa request ni Manang Elisa. Of course, once again, okay nga rod. Teka po, sinata nga mga ganyan to DJ vlog na. Sika magayang Iti. tinang sigaw at di marikrig na iay-ayatek. Ibagam tulatan nga di nakpampanunuten ta nga piaak lang. Kung nagkaadwan nga nu'y patpateg muket palubusam latan, baybayam latan na pumakadan, baybayam nga umadayo kanyam. Isunga daw at kukin ni Apo Ana Marswa, ako maket dintun ag sagaba, ako maket dintun ag may maysa, ngano kumalang ikutan isuna, inawan at pateg ko kapuken ka, naawanan ba nagna daytoy ayat, nga sipud pa di naiwan akon, nga sipud pa di ket irupupirupon, inawan at pateg ko ket sikat gapo,
At tuyen ti mau di sunata nga inamang egan. At tuyen ti Magrayrayawan na. At tuyen ti maudi nga alda. Magic ya. At tuyen kunat kagwan nganuy patpateg muke palubusam latag. Baybayang latan na pumakadan. Baybayang ngawang dayugan yam. Wow, wow, ikutami suna. Inawan at patek pugapuken ka. Naawanan ba nagnaw daytoy ayat. Nga sipod pa di naiwan ako. Nga sipod pa di ken irupupil ko. Inawan at padagpo ket si kagapo. Ket si kagapo. At tuyen ti maudi sunata ngayon ka mangyagan. At tuyen ti maudi serpataan pagrayray awam. At tuyen ti maudi nga aldaw tiarakop ken nageng. At tuyen ay wanang isuna. Agsubli abo, itanda kami manen. Umot-ikot-ikot. Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayat kintayen. Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit Awal bumbuyan na. aglalulutay orasen pa naginana. Kumuti-k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 uti Kumuti-kuti-kuti kanot imas na. Bigat pa'y laeng aksasara ka manen tinuduten. Ipisok mo talap ayak ing imasen tiyak kuri-kuren. Inutem nga iserik sampus pusi-pusen. Alwad ang laeng tadikan tukit agtulen. Luumal dawen tabuok mo metiyap apirasen. Isagsagana mon tama-tama pa kuri-kuranen. Abot iti matang atukin babang mangiep-iep ken ka. Alwad ang laeng tadikan tumitag bulseken. Kumuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti-kuti mas na ay agkintayen. No ito na Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan bibigyan na aglalulutay orasen pa naginana. Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti kanot imas na.
sa balimet malenti karkarawaen. Atay banag nga iti mga ramid ket agas sa walaen. Alin itaya montarog yan ka na kuri-kuranen. Alwadam laeng tadi kantukit agsikugen. Kumutikot-ikot, kumutikot-ikot-ikot-ikot-ti mas na ayag kentayen. Do ito lugay Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan bigyan na aglalulutay orasen pa na ginana. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot, kumutikot-ikot kanot imas na. Kumutikot-ikot, kumutikot-ikot-ikot-ikot imas na ayag kintahin. do ito lugay Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan bigyan na aglalulutay orasen para ginana. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot, kumutikot-ikot kanot imas na. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot, kumutikot-ikot kanot imas na. kasula na pintas unay tiyagda asawa na narigagayam taalis to alumakay ka aglaluno di kaya kasinurutan adua apat bikat apat aldaw diag patengga narigat unay apaset da asawa na nuwada papanam pintunen na amin ida aglaluno sumbrutay iimunan na dinakan papun unian aging tatalaw jay balayda Lukas asawam kasla na pintas unay takapudpudot kabarbara ni ayat kasla de makiltay yemno bumaybayag bumabaaw ni ayat aglepay aglaluno da problema kurang yulat agwin nasay awan bakit awan lakay lusum ken ni pungtun aglalo no wan lati awan asawa magtantana buto agsyusyudut agpaspasagid iti sadut di na kayat ti pakaedda giwalin sa agkumun. Narigat unay apaset da asawa na nuwada papanam untunan na amin ida aglaluno sumbrutay imunan na di na kan papun unian na kintatalaw jay balayda Lukas asawam kasla na pintas unay takapudpudot kabarbara ni ayat kasla de makiltay yemno bumaybayag
Bumabao niyayat aglepay, aglalunod na problema, kurang igulat agin.